Muhoozi umwana wanyu ari inshuti yacu. General Muhoozi Kainerugaba yashimye Perezida Kagame, Jeannette Kagame na General Mubaraka Muganga. Ariko by'umwihariko mbere yuko ngaruka kuri uruzinduko General Muhoozi Kainerugaba yagiriraga mu Rwanda, reka by'umwihariko manze ngaruke kuri video y'amateka 1999 ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugaga ijambo rikomeye ndetse anatanga inama kuri uyu mujenerali akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Ndaje twite tugaruka ku by'urugendo rwa General Muhoozi Kainerugaba mu Rwanda, uburyo yarusoje, ndetse tunarebere hamwe umubano wihariye uri hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Bigaragara yuko Perezida Paul Kagame ndetse na Muhoozi bawubanye cyane ku rwego rwa hejuru. Muhoozi umwana wanyu ari inshuti yacu, nayo mpamvu twishimiye kuba twaje hano muri uru rugo. Twaje kubera ko twari tubifitemo ubucuti, tubifitemo kubyemera kandi tubyishimiye. Nagira ngo mbwire Muhoozi mu byavuzwe hari inama nyinshi abantu bamugiriye nziza zifite akamaro, ariko nagira ngo mubwire ko adakwiye kugira ubwoba, nta gikwiye kumutera ubwoba. Mu byo bamubwiraga ukuntu iyi si ikomeye, bamubwira byinshi birebana nabyo, ariko nagira ngo mubwire ko iyi si irimo ibyiza ikabamo n'ibibi. Iyo uri umuntu muzima ugera ku byiza, iyo umuntu atabaye muzima nibwo ahura n'ibibi. Iyo ahuye nabyo ari muzima arabirwanya. Ndakeka mumaze kubyumva. Nari maze kukubwira yuko General Muhoozi Kainerugaba yashimye Perezida Kagame, Jeannette Kagame na General Mubaraka Muganga. Reka ngaruke kuri iyi nkuru, ariko by'umwihariko ndanakubwira ku mubano wihariye wa Perezida Paul Kagame na General Muhoozi Kainerugaba. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba yashimye Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga kubw'uburyo bwuje urugwiro yakiranywemo ubwo yarari mu ruzinduko mu Rwanda. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X, General Muhoozi yagize ati: ndashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame na mugenzi wanjye General Mubaraka Muganga kubw'uburyo bwuje urugwiro delegation yacu yakiranywemo mu Rwanda. Twagiranye ibiganiro byiza ku mubano w'ibihugu byacu byombi. Umubano w'u Rwanda na Uganda urakomeye kandi urashyushye kurusha mbere. Yakomeje agira ati: turashimira ba perezida bacu bombi, nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni na nyakubahwa Paul Kagame, n'ubushishozi kuyobora ibihugu byacu byombi bifitanye ubuvandimwe murakarama. General Muhoozi yageze i Kigali kuwa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga 2026 aho yakiriwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali na General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nyuma yo kugera mu Rwanda, General Muhoozi yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mubano w'u Rwanda na Uganda ndetse n'uburyo bwo kurushaho gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Hanaganiriwe ku ngingo zirebana n'umutekano n'ituze mu karere ndetse n'izindi nyungu zihuriweho n'u Rwanda na Uganda. Ku cyumweru, General Muhoozi yakomereje ibikorwa bye mu Rwanda aho yari kumwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva. Basuye ibikorwa bitandukanye by'iterambere biri mu mujyi wa Kigali. Muri urwo ruzinduko, General Muhoozi kandi yagiranye ibiganiro na Madame
Claire Akamanzi, aho baganiriye ku ngingo zirebana n'iterambere n'ubufuzinduko rwa General Muhoozi ruje mu gihe u Rwanda na Uganda bikomeje gushimangira umubano n'ubufatanye by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, ubucuruzi n'iterambere ry'akarere. Reka noneho rero tugaruke ku mubano udasanzwe wa Perezida Paul Kagame na General Muhoozi Kainerugaba. Inkuru zikomeye zabagarutsweho. Perezida Paul Kagame n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ni bamwe mu bayobozi bo mu karere bakunze kuvugisha abantu kubera uburyo bagaragaza ubushuti n'ubwubahane. Mu myaka yashize bagiye bahurira mu bikorwa bitandukanye bya diplomasi, umutekano ndetse n'ibikorwa byihariye byatumye amazina yabo agarukwaho cyane. Ubucuti bwatangiye kera rero. Nubwo Muhoozi ari umuhungu wa Perezida Museveni, yakuriye mu gisirikare aho yagiye agirira umubano wa hafi n'abasirikare bakuru bo mu Rwanda. Ubwo yakuriye hafi y'abasirikare nyine. Mu bihe bitandukanye yavuze ko yubaha cyane Perezida Kagame nk'umwe mu bayobozi bafite ubunararibonye muri Afurika. General Muhoozi yatangiye kwandika ubutumwa bushimagiza Kagame. Mu myaka y'ibihumbi 2021 na 2022 Muhoozi yatangiye gukoresha cyane urubuga rwa X ryahoze ari Twitter, ashyira ubutumwa bushimagiza Perezida Kagame. Yagiye avuga ko Kagame ari umwe mu bayobozi beza Afurika yagize, yubaha uburyo yayoboye u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda na Uganda bikwiye kongera kuba inshuti zikomeye. Aya magambo yakuruye ibitekerezo byinshi mu karere. Ikindi kandi ni uruhare rwe mu kongera kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda, mu gihe umubano w'ibihugu byombi wari umaze imyaka utifashe neza. Muhoozi yagize uruhare rukomeye mu biganiro byagaruye icyizere. Yasuye Kigali inshuro nyinshi ahura na Perezida Kagame. Inshuro nyinshi yakiriwe na Kagame nyine. Mu ruzinduko rwe rwa mbere rwavuzwe cyane muri Mutarama 2022, yakiriwe muri Village Urugwiro. Baganiriye amasaha menshi, basangiye ifunguro. Perezida Kagame yanamwakiriye nk'umushyitsi wihariye. Nyuma y'urwo ruzinduko, Muhoozi yavuze ko yishimiye urukundo yakiranywe mu Rwanda. Gufungura umupaka wa Gatuna rero. Nyuma y'ibiganiro byabo muri Mutarama 2022, hafashwe icyemezo cyo kongera gufungura umupaka wa Gatuna wari umaze imyaka hafi 3 ufunze. Iki cyafatwaga nk'intambwe ikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi. Muhoozi yakunze kwifuriza Kagame isabukuru. Buri mwaka hafi y'isabukuru ya Perezida Kagame, Muhoozi yakunze kumwifuriza isabukuru nziza ku mugaragaro, aho yavuze amagambo nka "Happy birthday my big brother, one of African greatest leaders." Ibi byagiye bituma benshi bavuga ko bafitanye umubano udasanzwe. Kagame na Muhoozi bahuriye ku mutekano w'akarere. Aba bombi bagaragaje inshuro nyinshi ko amahoro n'umutekano wa Afurika y'Uburasirazuba ari ingenzi. Bagiye baganira kurwanya iterabwoba, ubufatanye bw'igisirikare, ubuhahirane n'iterambere ry'akarere. Muhoozi yigeze kuvuga ko yifuza kuyobora Uganda. Muri 2022 na 2023 yatangaje amagambo agaragaza ko ashobora kuzahatana ku mwanya wa Perezida wa Uganda mu gihe kiri imbere. Abasesenguzi benshi bavuze ko umubano afitanye na Kagame ushobora kuzagira uruhare mu mubano w'ibihugu byombi mu gihe yaba ayoboye Uganda, nubwo nta cyemezo cyemewe kibihamya. Impaka zagiye zigaruka. Nubwo ubucuti bwabo bwakiriwe neza na benshi, hari igihe Muhoozi yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butavuzweho rumwe ku bindi bihugu cyangwa ibibazo bya politike. Ibyo byatumaga abantu bibaza niba ibyo avuga ari ibitekerezo bye bwite cyangwa bihagarariye leta ya Uganda. Mu bihe bitandukanye, ubuyobozi bwa Uganda bwasobanuye ko ibitekerezo bya Muhoozi ku mbuga nkoranyambaga bitagomba gufatwa nk'imyanzuro ya guverinoma. Perezida Kagame yavuze iki kuri Muhoozi? Perezida Kagame ntiyakunze kuvuga byinshi ku mubano we na Muhoozi mu ruhame, ariko iyo yabazwaga yagaragaje ko Muhoozi ari umuntu azi neza kandi bagirana ibiganiro nk'abayobozi. Yanakomeje kugaragaza ko
icy'ingenzi ari umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda kuruta umubano w'abantu ku giti cyabo. Ese ubu bafitanye ubuhe bushuti? Kugeza ubu Muhoozi akomeje kugaragaza ku mugaragaro ko yubaha Perezida Kagame kandi akunze kumuvuga neza ku mbuga nkoranyambaga, aho akunze kumwita onkre.